zašto nam nisi ništa rekao? Toliko ljudi se pretrglo da skupi novac, a ti šutiš. To sam tek, ja sam to tek saznao. Nisam znao da je već u novinu. Aj, stavi ga na razglas. I onako sam vam htio svima zajedno to reći. Ne mogu vjerovati da možeš biti tako bezosjećajan i sebičan. Pa da familija sazna iz novina, jel? Marina. Veljko? Htio sam vam to reći uživo, pa nije to neka informacija koju ću javiti preko telefona. Dobro, a kada si ti mislio ići tamo? I s kim? Mislim, ne možeš ići sam, neko mora ići s tobom. Ne znam, stvarno nisam još razmišljao o tom dijelu plana. Ima vremena. Najbitnije je da se novac sakupi. Ne, nema vremena, Veljko. Taj put treba isplanirat. Moramo se hitno naći. Dobro, riješit ćemo to, doći ću doma i sve ćemo se dogovoriti. Veljko, čekaj, sine. Čekaj, evo, da ti mama čestita. Ajde, sunce. Šta se događa? Tvoj tata je dobio donaciju za liječenje. Stvarno? Isuse Bože. Isuse Bože. Ajde. Veljko, ti nisi normalan. Ti stvarno misliš ići u Ameriku? Pa sigurno neću ići na liječenje koje mi ne treba. A šta ćeš sa Ivanom i Marinom, ha? One se već spremaju na put s tobom. Riješit ću ja to, pustiti to meni. Kako? Kad saznaju da nisi bolestan, ubit ćete, bacit ćete na glavačke iz tog aviona. Dobro, ajde, ne brini, već ću se ja iz tog nekako izvući. To uvijek kažeš i onda te drugi izvlače. Najbolje bi bilo da kažem da ja idem s tobom. Molim? Pa da, to će biti najmanje sumnjivo. I tako ćemo pokazati Ivani i Marini da te ne trebaju njegovati. Ja sam dovoljna. Dobro, ajde, vidjet ćemo. Stvarno, dogovorit ćemo se, ne mogu sad razgovarati. Dobro, ali Veljko, molim te, razmisli. Jel plan nije loš? Bog, mama. Željac, nemoj biti nervozan. Pa lik hoće samo provjeriti još neke detalje o nesreći, eto. Aj, Mirek, to su ti te policijske fore. 100 puta je pozovu da im kažeš jednu te istu stvar, onda oni iz tog nešto kuže, jer muljaš, ne muljaš. Frka me, čoveče. Ali nemate zašto biti frka. Pogledaj kako si se lijepo obuo. Kad odeš tamo, policija ima da padne na dupe kako si elegantan. Da? Jesi ti zgodan? Vrlo. Sad se ti zajebavaj. Vidit ću tebe kad te 3. put pozovu da im kažeš jednu te istu stvar. A dobro, reći ćeš kako je bilo i to je to. Aleluja, Mirek, aleluja. Kak da im velim kak je bilo kad ni sam ne zna kak je bilo. Pa dečki i ja se cijelo vreme razbijamo u glavu kaj se uopće dogodilo. Jel taj čekić bil osiguran, gdje je bil, kaj je, nemam pojma. Nemoj se žderat, Željac. Ti svakako nisi kriv. Nisi kriv i uostalom nisi bio tamo kad se to desilo, je li tako? Kako je? Eto. Tvoj brat je ostao zadnji, ali to sam ti već rekao. Da. A šta je uopće Jakov radio tamo? Rekao da čeka tebe. Mene, ali zašto mene? Pa ne znam, ali djelovao mi je jako ljut na tebe. Da. Mirek, za 20 minuta mora biti na policiji, bok. Ajde, bok. A za koga je to? Nije valjda Vilma. Tolike pare trošiš samo da ososiš muža. Lovu ste dobili, sad izvolite obaviti posao i bez puno pitanja. Okej. A ostatak? Ostatak po obavljenom poslu kao što smo se i dogovorile. Jeste čule? Unutra će biti samo 2 broj imate, tak da ne mrete fulat. Ajmo sada, idemo delat. Okej, ako ti tako kažeš. Ajmo, brže malo. Ja mislim da bi to trebalo biti dovoljno za zakup sale. I da restoran bude prazan. Cugu i klopu će moj čovjek doći riješiti kasnije. Nisi se baš isprsio. Lova za salu u redu, promet mi trebaš nadoknaditi. Kakav promet? Daj, Rudi, molim te, nemoj me levati, pa prije neki dan sam bio s kompanjonom, kod tebe nije nikog bilo. Konobar nas je gledao kao ugroženu vrstu. Dolaziš na ručak ranije kad nema nigdje nikog, ovo tražiš u udarnom terminu. Dobro, evo. Sad okej, hoće sad biti riješeno. Za tebe. U redu. Odlično. Dajem popust prijateljima starim. Da, baš je popust. Okej, onda hoću i da restoran bude prazan. Nemoj slučajno mi bude neki lokalni da naginje gemiš sa šankom. Je li jasno? Reću Juri da izbaci svako ko pokuša ući. Ko je Jura? Kakav Jura? Ko je Jura sad? Jura konobar. Ne, ti mi nisi očito dobro shvatio. Niko ne smije biti tamo.
Baš niko, jel ti jasno? A ko će posluživati te tvoje? Ti? I to po prijateljskoj tarifi, besplatno. I nema slučajno da fali grile ili cuge, važi? Dobro. Ajde. Dobro, car. I muziku neku riješi. Šta, muziku? Da. Jakove. Dobro, kaj hoćeš? Nisam se došao svađati, došao sam mirno razgovarati. Naravno, Miro, tvorac. Da. Šta si radio na gradilištu onaj dan kad se desila nesreća, Drago? Ne znam o čemu pričaš. Ovo je ozbiljno. Policija me ispitivala i žele znati tko je bio tamo i što je radio. Uvjereni su da je netko kriv za nesreću. Nećemo noćas doma, nećemo do zore. Jednom se samo živi, jednom se umire. Nećemo noćas doma, Aj, oco, dosta je bilo, a idemo. Kamo? To nam je sigurno investitor poslao, ne smijemo ga uvrijediti. Gledaj, gdje ti je čaša? Dobre, dosta. Ne možemo ostaviti cure, viš da su vesele i raspjevane. Malo mi za sriću triba. Malo mi za sriću triba.